بشکوچه و بچولاوا هستان لبورز گاری کردستان پشتیش کالش کری دجمنان بوهرشی شیرانی خابات کردستان بوهرشی شیرانی خابات کردستان. رادیو دنگی گل دنگی توی هواتیا. جنابندن چند رادیو دنگی گل دن باش کودارن هجا ایرو 25 آذر 2024 دوشم لبرکسل ساعت 12 لامده 14 کودارن هجا منوچن نواروجه پیشکش بکن لپیشی چند سنوچن. ولی تجیتا لیمرالیه ایرو دیکه 4 سالی آخر. پیروزباهی فینال نوروزه لاگیریه بیده. فاشیستین ترک ایریش مالباته که کرد کرن هولدان مالوان بشودینه. نویسکار سلاطین اردم لسر لهنگیا گله کرد نویسی. بله جشه پشکری دا پنگا و تاجی یالی دیجی قرکرنا جنه دما خبارستیه. گودارن هجا دج 25 آذر بریا 4 سالان و حتی نها آگاهی جری بر اپو نای گرتن و سایبتی چالاکی گرتین آزادی یا جبو آزادی فیزیکاری بر اپوشی دوام دیگه جنین دپه بانکا پشتوانی جبو گرتیان کرن جبو آزادی ری بر اپو چر سریا پرساکورت لزنان دولت آتر گرتین جدوزا پیکی که و پاشکه جبیست و هفته مجدار 2023 و دیگری و برشیبونه دنه مالبات آوان جی لدر و بنوبت عدالت دسته دادن گرتیان تاوی سه محضرترین درباز بویجی دولت جبو داخوازین و پیک ورن تو گاف ناوید نهشنین لنافچه دپی خارپتی تکیلاری چالاکیا گرتیان و مالباتین وان آخبین اجناب رمزیه ده بیجاده و هرکس خودی لگرتین آزادی درکه و اوها دوام کرد جبو آزادی فیزیکیا ری برابو دوی تکوشین وره بلند کرن لسر گرتیان زخته که مزن هیا وان دکن حجرین یک کسی اف جبو ما جبو اراده گل کتن گریبه گرتی لدیجی تجریت البرخوا ددن مالبات جی ندار و دست به نوبت عدالتی کرنه ام پشکری دادن وان بلا گل را به سرخوا بدنگ نمینه برخوادن مزن بکه حتی ریبری ما آزاد ببه ام دست جدوزه برنادن زوحال اردوغان که جی بانک هر کسی کرکو پشکری بدن گریوین برچیبونه و ها گوت دوی ام دمل دست جبو گرتیان دست به تکوشنه بکن لگرنا تازی لجنان فرض کن گرتی دشارتن گراندنه جبو گرتیان تیپین سه و یه زیده دکن جبر و لازم ام ببن دنگی گرتیان نورگül بایدارجی گوت گرتیان سürgünê bajirê dûr dikin malbat nikarin biçin cem wan û hevdîtnan bikin dema diçin jî lêgerîna giran li wan dikin lêgerîna tazî ferz dikin divê çi ji destê me were em bikin Tülay Aydin jî tecrît şermezar kir bank li herkesî kir da ku xwedî li girtiyan derkevin.
بله گودرین هجا بروی حقوق از 100 سال جگود گریوا امرالی لپشت پرده نپنی تگیرتن بروی حقوق از 100 سال تگیلداری ربر آبو و سه گرتین دنیا امرالی عمر هایری کنار حملی یلدرون ویسی اکتاش کو اف 3 سالن لگردگاتی پافه یا امرالی تگیرتن و آگاهی جوان نای ورگرتن داخوینه کنویسکی دا داخوینه دا هات راگهاندن کو اف 3 سالن جموکیلین خو آگاهی ناگرن و هات دستنشان کرن تاوی همو سلیدان عدلی و اداری جی دستور نای داین کو هفدیتن بکرن حتی دست نشان کرن به تجدید سر امرالی یا در قانونی و روشا آگاهی نگرتن مطلق لامرالی لپشت پردین و شرطی تگرتن داخوینی بروی حقوق 100 ساله به تواهی وهایا روشهی یا مطلق آب آگاهی گرتنه به پیکانین دفاکت و کیفی به بریارن عدلیین کود قانون ترکیه ده تو بینگی هاوان تو نیا تیدوماندن جزاین دیسیپلینین کوک حنجت قداخکنا هفدیتنا مالباتان تی بناف کرن و بریارن هفدیتنا پاریزران آستنگ دکن لدیجی قانونینا اصوجا لجبلیوه مافی نامه و پیوندی تلفونی جی نای داین افکرن لدروی ریگزین ماندلانه تکیلا گرتی به تو آوائی نکاره به در وره به تمامی وره قد کرن کریترین هری بنگهین جی ناین پیکانین و دوسیا و بریارن لسروان پیکانینان جی پاریزران تینه وشارتن پارینزرا گوت اف 3 سالن با آوائی که بین آور همو تکیلی ما به موکلین مره حاتنه برین به همان آوائی به مالبات آوان رجی درباره مافی تندرستی موکلین مده نمازه مافین وان این بنگهین کو جهیلا قانون ناو نتوی و نتوی و هاتنه گارانتی کرن تو آگاهی متونه پاریزرین بری حقوق 100 سال خواست تاوله لوی روشا به آگاهی گرتین جی امرالی را وران بله هفته سالش عبدالله هجلان آگاهی نای ورگرتن اوروش در باسی سالاخوی چاران دبه 3 سالن جریبر اپو بتو آوای آگاهی نای گرتن دبه پیواجوی ده 526 سالیدان هفدیتینه ببرسفات نشتن لچار آلین جیهان بمیلیون کس داخواز جریبر اپو را آزادی دقیرن دناوا 3 سالان ده جی 364 جارن کجبو هفدیتینان سالیدان پاریزران لسردوزگر کماریا بورسی و گرتیگا امرالی چه بویا 162 جارانجی مالباتان جبو کو هفدیتینه بکن بریا پاریزران سلیدان کرنه لیتو انجام نهاتنه بدستخستن جبر احلال کرنا مافان و بمپی کرنا قانون نتوی و ناو نتوی پاریزران سر دادگه دستورا بنگهین دایه لی او سلیدان جی به انجام مانه لالیدن رایدرین دولت جزاین دیسیپلینه دیکن بهانه و قانون خواه قانون گردونی پیمانا مافین بروان بمپی دیکن کماله حقوقناس جبو آزادی او هاده ای هاده تیف و تو هفجی د 26 ترمه د سری لس دادگاه مافی مروان یا اروپا ده دادگاه اروپا جی د 18 آذر 2014 ده درباره قداخکن اشکنجه ل عبدالله هجلان به جهبینه سری ل کمیته وزیران یا کنسی اروپا ده د سال 2022 د جپاری زران به داخواز شوپاندن تجدید او جبو پیکانینا هفدیتنه گلک جاران سری ل یکتیا باروین ترکیه باروین باجاران مجلس سازین سیویل این نتوی و ناو نتوی دان به همان داخوازه ده همان دمیده به تاخواز هفدیتینه سری ل وزارت داده دی جهات داین سازین حقوق کو دناو ده کمال حقوق ناسین جبو آزادی هبو جبو به ریبر اپور هفدیتینه بکن کمپانی امزیان دانه دست بگیرن 775 پاریزرین کو اندامین 29 باروین جودانه دناو برا ده او هفده حزران 2021 ده جبو هفدیتنا لگل ریبر اپو امزادان و سری ل وزارت داده دان وزارتی برسف نه دوان سلیدانان جی 22 ولاتین اروپا روشلاتن آوینجی 305 پاریزران به مبستا دیتنا لگل ریبر اپو ده 14 ایلون 2022 انده سلیدان کرد پاریزران همان سلیدان جبو یکتیا باروین اروپا یکتیا باروین ترکیه رقصنیا مافی مروانی ناو نتویجی کرد پاریزران سلیدان اخواه لکلوبا چاپمنی اروپا لپایل تخت بالچیکا بروکسلی بجیوینه که چاپمنی راگهان پاشجی ولاتین فاس فلسطین لباشور کردستان باکو روشلاتی سوری
عراق، لبنان، مصر، اردن بگشتی 756 پارێزەر بە هەمان داخوازێ کەچن ناوە هەوڵدەڵان. دە هەمان دەمێدە پارێزەران دازانێن کە وێژی بۆ آزادی فیزیکیاره برای پوگرتین دنده کشنه بکن. جباکو رشلات سوری جی تارتوس، حلب، حمص و لاذقیه بگشتی 691 پارێزەر ده 19 ایرونا پارده لپیشا مجلس عدالت جواکی لقامش رو داخوینیدن و برتک نشانی تجدید لسر ربر آپودان. پارێزەران ji wezareta dadîrê name ekşandin û xwestin tecrid bidawî bibe. Piştî serlêdanên bi sedan rêxistinê hiqûq û saziyê mafê mirovan jî CPT gavek naavêt di demekî ku tecrid û asenkirina hevdîtina dewam dikir, fikarên heyî jî hê zêdetir bûn. Di vê serdemê de hevserokên HDP, hevberdevka HDP û parlamenterê HDP, bîstê cud meha par, serokê KCD û hevserokê giştiyê DBP jî di heman demê de serî li wezareta dadê dan û daxwazkirin ku birêber apora hevdîtine bikin. Belemberê xwe bidin carekî din girtîgehan girtiya ku di qazê rengî de birîndar bû tevê rewşa wêgiran e wê birîn girtîgehê. Elîf Kardağı li girtîgeha jinan Atar Sûsetî Pate bi henceta endama rêxistinê dîl tê girtin. Dewleta Tirkiyeyê aderê ve sürgünê girtîgeha girtiya jinan a Kayseriye kirin. Di dema sürgünê de maşinê rengê ya girtîgehê wergeriya. Çapemenê dewleta Tirk got çar personelên girtîgehê birîndar bûne. Rewşê yek ji wan giran e. Malbata Elîf Kardağı dibêje di qazayê de leşkerek miriye stû û cihên cudayên laş Elîfê jî şikestiye. Malbata wê ji bo rewşa Elîf zanibe bi rêveberiya girtiya jinan a Kayseriye re tekilî datîne bertek nîşanê vê zilmê dan û wiha gotin. Em dixwazin demil dest bi Elîfê re rûbirû hevdîtine bikin. Rêveberiya girtîgehê ji me re got ku hûn dikarin encaq 12 Nîsanê hevdîtine bikin. Em dixwazin zanibe rewşa wê çi ye? Ev rewş ne normal e. Tenê rojekê li nexweşxanê heştine. Ji xwe di girêva birçîbûnê de bû em dixwazin li nexweşxanê bê derman kirin. Belê Alper Yıldız ji got diya min bi sediyê birîn girtîgehê ew nikare di girtîgehê de bimîne. Alper Yıldız kurê Hatice Yıldız e ku beriya çend rojan hate girtin. Alper Yıldız destnîşan kir ku dayîka wê 75 saliye nexweşa di nava cihan de ye. Polîsan li navçeya Stenbol Esenyurtê ew binçav kirin û bi sediyê birîn girtîgehê. Nirxandina Alper Yıldız waye. Dayîka min bi bahaneyê rêxistinê finanse dike bi 4 sal û 2 mehan hate ceza kirin. Piştî cezayê wê hat erêkirin polîsan bi ser malê de girtin. Derî şikandin. Bi zûrê û gefxwarinan. Dayîka min li ser sediyê kirin. Pêşî birîn nexweşxanê ji wir jî birîn girtîgeha jinan ya Bakurkuyê. Alper Yıldız herî dawî got. Dayîka min nexweşekê giran e nikare di girtîgehê de bimîne. Birîna girtîgehê tê wateya kuştina wê. Biryara girtina wê jî siyasî ye. Parêzerê me serî li rêyên hiqûqî dide. Em ê mafên xwe îtirazê ji bo dadgeha jûrtir jî bikarbînin. Em ê serî li wezareta dadê jî bidin. Em ê hemû mafên xwe bikarbînin. Dayîka min nexweş e û nikare di girtîgehê de bimîne. Belên nijadperestên Tirk êrişî Kurdan kirin gelek kes birîndar bûn 24 adarê Angoduh li bajarê Belçîka Lövenê Kurdan Newrûz pîroz kirin. Malbatekî Kurd a Efrînê dema vedigeriya mala xwe li bajarokê Hawûstan Zolderê bûn hedefa êrişa nijadperestên Tirk bi dehan kes xwe mecbûr man bispêrin xaniyekê. Komekên nijadperestên Tirk êrişî malbatê û xanî dikin. Dixwazin xaniyek ku tevê Kurdên tê de ku piranî zarokên bişewitînin. Nijadperestên Tirk weseytên Kurdan talan dikin, camên wan dişkinin. Polîsên Belçîkî jî bi meselê dihesin lê parastina malbat Efrînê nakin. Bi bihîstina bûyerê re piraniya wan ciwan gelek Kurdan berê xwe dan vî bajarokê. Nijadperestên Tirk li cihê ciwanên Kurd sîlehên sivik û tê texmîn kirin ku Kileşin bikartînin. Polîsên Belçîkî li şûna dest li nijadperestên Tirk ên bi sîleh werdin êrişî Kurdan kirin gelek kes birîndar bûn. Rewşa hin ji wan jî giran e. Piştî Kurdan berê xwe dan çê êrişê malbatva awayekî saxlam ji xanê hate derxistin. Kurd dixwazin nijadperestên Tirk bê ceza kirin. Belê helbet em ê hewl bidin ku xwe bigînin malbatê li belê li ser daxuyanê kecedekî Ewropa li paytext Brükselê
نها گله کورت لهف کن بونه جبام آگاهیان بگیرن حوالی من محمد دروش بمره دروشتن باشت بخیراتی و شنانه دم باشه باش بله امتگو دار بکن لسر بانگوازی که جدی اوروپا و گلک سازین دنجه هلبت گله کورت لبروکسل الهف کن بونه لول جه چالکی کودره بطایبتی حتی به ساعتی چی تیگوتن ایرشک پیکات لامبری کردان حسن زول دره لامبری مالبات انکو نوروز دگریان خوش کو برای انکو نوروز بچخاز کن بون پشتی نوروز چون مالا بابی خواه وی داره کن بون و دما چون وی داره بس دما کو اثر عربی و نعال هنه کنج نتوی و سمبول کردان هنه راست ایریشی هاتن هولدان و نا ندی چل کسین کول مال کده و نا بشوتنن او یک شی بو صدما هستا مزنا گله کرد هم دو ایواره چلاک پیکاتن هم جی کردستانیان نرازبون تو نشان دا تایبتی کده دکه اوروپا بانگل کردستانیان که کل لبر پارلمان اروپایی کم ببین نهایی هم لبر پارلمان اروپایی نه بسیدن کردستانیش دبر این دودا آسنه به هیچ تکمزن و ایریشان بجات پر شرمزار دکن دهمان دمه جی نرازگون نشانه خمسریا پولیسین بچکا داریم بچکا دزن و دبیجن کو دبی بچکا لنبری وان فاشیستان لنبری کومین فاشیست لنبری و ایریشان کو جالی کنترل کنه یا تکاتیه ارگانیزه کردن. بله. نمی‌دونم الان نه دنگی سلوگانایی ته و نه داخلی دستگیر کن. باشه. زور سپاسی کم دروش باگای کوتاه مارا پارو کردم باش. بله هوا محاول بدن که البته یک جه فرد مالباته کودما ایریش پیکات من بجن نجات پرستین نجات پرستین ترکم ببیجن دما کو ایریش کرن لجم هفبون یک جوانا جی کسی بناوی اگیده و جخوام آگاهی جی بواره پار وکر و حوالی من دروشی گود مالبات روجاوای کردستان اج باجر افنه لبلم حوالم بیجن کو تلفن ما از باورم پیکنا هاتج با کود وکیلیه ده داخوینه تدانین و مالباجی تولید داخوینه ده به ام بنوچه دو دوره ده بردوام بکن و بر خواب بدن باکوری کردستان دم پارتی لرحای نزی سرکتنیه دم پارتی حتی آنها لرحای پارتی دویمین بو لپشتی پیلین پیروزباهی نوروزی و که پارتی کمی در کت پیش نامزد دم پارتی هفشردری رحای جلالتین ارکمن دیار کرکو دنگ پارتی سیستم حالیانه اوگود ev yek ji bo name avantaja. Li tavaya bajerkî ji sedî sû pênc dengan bi dest bixe wê di hilbijartinê de ser bikeve. Li AKP bi tu awayî wê nikare bi ji sedî sû pêncên dengan bigire. Dem partî hem li bajer û hem li navçeyan xort e. Gelê me hemû dêk û dolabên AKP têk birin. Serêkaniyê, Wêranşar, Pirsûs, Bozova û Xelfetî ji sedî sed deyime bin. Celalettin Erkmen dazanî ku sê partî di pêşbir kêdene wiha got. Yenîden Refah, AKP û Dem Partî xwedî rêjeyekê bilindin. Lê Dem Partî hemû dengên neraziyên nava AKP bi dest xistin. Bi taybetî piştî pêla pîrozbahiyê Newrûzê bilind bûn, şansê me serketinê di rêza yekemîn de ye. Gelê herêmê ji kiryarên AKP dizî talan û derewên wan gelekî aciz bûye. AKP Keti rewşekê wiha ku nikaribe li kolanan bigere. Mesûd daya gelê xwe û gel jî baş dizane em ê derfetên şaredariyê ji bo gel bikarbînin. Ji me re dibêjin wê pişta me bigirin. û ji me jî dixwazin em şaredariyê ji randxuriyê xilas bikin. Em ê xizmeta wan bikin, şaredariyê gel ava bikin. بله منهاج بحثا نوروزی بکن لهنگیا کردان افسر نویسا سلاحاتین اردمه سلاحاتین اردم دازانی کو گله کرد نوا خود لهنگان در گله کو نوا خود لهنگان در خینه تمی سرکتینه به دست قوا گود گله کرد لهنگ کی وکی کاوی هسینکار در خسته هوله وکی گله کوین دیرو که حتی ایرو به لهنگین خوا سرکتی بویا د سردم آمده جی لهنگین وکی مظلوم و عگید در خستن هوله بنگاه سیستم دموکراتیک آوا کرن و کرد جی دنوا جواکا جهانه ده جهگیرتن سلاحاتین اردم با
آکشان سر نوروزا 2024 نوها گود. اف نوروز جبو نوروزین بری بجوشتر و واتتر هات پیروز کرد. لهر قاد نوروزه لوالد و دروی والد کردان و دوستین وان نوروز بی یک ریزی و جوشک مزن پیروز کرد. اف نوروز بو نوروز آزادی ریبر آب و دلوتکی هری بلنده هات نشاندان. گل کرد وکه دیدرو که ده هاتی دیتن دوی نوروز دجی لدجی ده حق سردمه هلوست خوان نشاندان جبوویج نوروز تی واتیر لهنگیا گله کرد لهمبر همو ایریشن دجمن خوینخار و خانه جی د 21 آذر د کردان و دوستین وان د خواز آزادی ریبرتی و چرسری پرسا کرد برین سیاسی کرد د دیرو کې د برخوادن هری داویا کردان به پیشنگیا پککی او ریبر اپو کو هاتی د سپیکرن اف برخوادان دوام دکه و برخوادان دیروکی مثلا کرد گردونی کرد هزین داگر کرد و متینگر آنین برتک چونه وکیلی هات دیتن ریبراپو لمیراتی کاوین دیروکی و کاوین همدمی خودی درکت گله کرد وکه گله نوروزه درخسته سر دکا دیروکی اف سرکتن ایرو دخطا دموکراسیا راست قینده بو یمینک سلاتین اردم دازانه کو گشتنا ایرو آنگو نوروزا 2024 24 ده پایا کاواین سردمامه مازوم دوغانان هیا وها گود اف خطر لهنگی دستانی بو بنگی ها سرکتنا گله کرد دوی جوشه ده گل پیل به پیل هریکین قاد نوروزه فاشیزم AKP MHP تکچو اف سرکتنجی بسایا سرکتنا گریلاین آزادی کو 19 آذر دلزاپی ارتشا ترک تک برن دی 20 آذر دجی چکین هر دجوار آسیا دولتا ترک هات خستن بو به ویرنگی گریلین آزادی کردستانه ده خطر لهنگی ریبرا بوده سرکتن مسوگر کرن نشاندان گلین دناوا خواده لهنگان درخینه تجاران تکناچه ایروژی لهنگی مظلوم و عگید ده خطر پیکانی نتوی دموکراتیک جانا آزاد و وکهف ده تقص و سرکتن پیک بینه بله لآگریه نوروزا مزن و میتینگا فینال به تبلیبونا به 10,000 کسی پیک ده ایروژی نوروزا دما آزادی و سرکتنه لآگریه تی بروز کرن به هزاران نقادا 4 توله نوروز آگریه مزن و فینال ندار دخه ده ساعت سری سبیده به هزاران کس جتو بازکان و به مشکی پری خودان قادا نوروزه و که هر دره لورجی دروش ما بجی سروک اپو بلند بو جوانه کو به خصنا بشلیان کتن قاده دیمن رنگین نشاندان قاد نها به تمامی تجربیه هفسروکی گشتی دم پارتی تونجر باکر هان بشتارده به بلند برای خوابدن پیام نوروزا لبنار قندیله چه رودی گوت امی بجوش نوروزه تکوشنه برند بکن نوروز 21 آذر لبنار قندیله به تبلیبونا گل و گریلیان هات پیروز کردن کما آوازین چیا جی تبلی نوروزا لقندیله بو اندام کما آوازین چیارو دیگود امی بجوشا نوروزه تکوشنه بلند بکن دا خوازامه جیگل اوه خبری خصم بکن ارتنگاری کردی کردستان بکن تایبر آقا باشد ایریشکی به پر دجواره ایریشکی کیمیاویه ایریشکی هواییه به هر آوایی ایریش دکن و او نوروز دباب برسوکی هری مزن جبو داگر کریاتر آگری نوروز هر تیم جبو گله کرد گرماهی کی پر مزن آوا کریه جبو حمو جواکا کرد گرماهی کی پر مزن کریه و جاره ام دبیجن آگری نوروز
ببه توپکی مزنتر دلی دجمنه ما دلی اردوغان دلی داگرکران بشوتینه ام هیوی دکن همو گلی مجی سروی اساسی ببن برخدر هر گلی کرد برخدر جفا وی دمیده تایبت پیوسته گلی کرد زیادتر برخبده تایبت باشوری کردستان مثلا ام دبینن دبیهیزن گلک هنرمند دخوازن ورن قندیل ورن چایین آزاد بس آستنگین پر مزن رو برو دمینن و ام دبیجن پیوسته پیشوا هنرمند همو ببن و ام هنرمند شکلی آزاد جبر کردن ام تن نوروزی کی کردواری پیروز دکن جبوینا ایک جخرا دبیجن کرد پیوسته تجاری آستنگیل همبر و هنرمند آوانه کن خیس ام بنگازیا فن و همو هنرمند کرد کردستان دکن تو هر سال نوروز قندیل بجوش کی پر مزن تی پیروز کردن اف در ام دکارم بیجن معبده ام دکارم بیجن پیروزگه جبوینا هر کس بری خبده ور ام بنگازی دکن که همو هنرمند بالرنجي بالرحي نوروزي بري خبدن قادن نوروز برجور شنو دجر بالرحي نوروزي جيانا فريكو بيك بكن وبساتها فقرن جاري كدير نوروز Agit Serdar şervanekî mîna navê xwe bû. Ev jî sernavê nivîsa rojnamavan Vejîn Ararat e. Vejîn Ararat dibêje Agit Serdar wekî bi hezaran li hengê Kurdistanê dîrokek destanî li pey xwe hişt li gelek qadên niza pêşer kir derbeyên giran li dijmin da. Nivîsa rojnamavan Vejîn Ararat wiha ye. Gerîla Agit Serdar angu diyar Mardînê li Rojavayê Kurdistanê li bajêr Hesekî ji dayî bû. Di dema şoreşa Rojava de dibe şahidê berxwedan û fedekariya gel ev bandor lê dike tevlî navarevên têkuşinê dibe. 2020 ji bo tola dagirkirina serêkanî û girêsîpê Helîne dibe gerîla li garê perwerda pêşî dibîne. Paşê diçe herêma Kunîşka tevlî nava yekînên gerîlayên bi tevger dibe deniyan herî pêş de cê digire derbên giran li dijmin dide. Vejîn Ararat dazanî ku hevaltiya Zapê pandorekî mezin li gerîla Agît kir û wiha got. Li gelek qadên Zapê tevlî çalakiyan bû wekî namzêtê fermanderiyê bi berpirsiyariyê xwe re bû. Agît Serdar li qadên herî zehmet kar kir bi wêrekî moral, coş û sekna xwe bi biryar bû milîtanekî pêşeng. Li Zapê diyekê tebaxa 2023 de êrişên dewleta Tirka dagirker de li gel Mahîr Başkale angu Deniz Ersoy şehîd bû. Li pey xwe dîrokek ji berxwedanê hişt têkuşîna di oxira wê de şehîd bû dê dewam bike bi hezaran Agît Serdar wê li ser şopa wan tê bikuşin. Beremberi خوب در روجاوای کردستان دولت ترکا داگیرکر لشه با ولایت قتل کردیشن دولت ترک لدیج خلک روجاوا دوام دکه ارتش ترک لگونده بلونیه شه با ولایت دنوازوین خود کار دکرین که هدف ولایت بناو رشید حمو عبدالحنان گران بریندار بو ویراکی نخوشخانه آورینه لتو حمو هولدانان نهات رزگار کرن جانا خوش دستا افشش سالم باجر افنی جالی دولت ترک و هاتی داگر کرن شوی دمه ول بچاو همو جهان سوجک نماکول لعفرین و در دوراوی نه کرن بلیج ساعتین سری سبی و بالا فرین کشفی لسه شنگل و مخموری دیگرن لگوری نوچی آجانس نوچیان روش نوسیج ساعت 5 سبی و لگوری دما کردستانی لسر ازمان شنگل لو تفگری که بالا فرین بمروف این بچک هیتی گوتن تفگر بالا فران آن لسر حریم دوام دیگه همان دمیده لسر کامپا پنابران آروسم جودی مخموری جی تفگره که زیده یا بالافرین کشفیه بینابر و به نظمی هیا حتی که لیا افنوچه خط آمده کرینجی تفگره بالافرین لسر مخموری دوام کرد. بله گر باشه کردستان تفگره داگیرکری قبول بکد دبد و ببه سدم که دستکتی نخواه وندا بکد. ev nirxandina zanyarê siyasî Doktor Mustafa Pekgöz e. Mustafa Pekgöz geşedanên dawiyên herêmê ji anê fire nirxanda zanî ku Wezîrê Karî Derve Hakan Fidan û Wezîrê Parastinê Yaşar Güler Serokê Mîtê İbrahim Kalın rayederên herî despot ên dewleta Tirkiyê ne li ser navê dewletê bi otorîteyekî tam tev digerin û wiha doman. Serdana wan bi temamî serdanekî navenda wê leşkerî îstîkbaratî ye. Erdogan ji wê di Nîsanê de serdana Bexda bike. Ev serdan ne normal e armanca êrişa li dijî PKK dixwazin tevgera dagirkirine ji sînorê heta Helebê heta bi sînorê İran û Musulê rewa bikin. Ev konsept gelekî ciddiye xeter e. Lê tu tevgera leşkeriya bejahî nikarin PKK tasfiye bikin. Dewleta Tirk vê dizane û dixwaze şerê navbera gelê Kurd û gelê Ereb pêş bixe. Li ser krîza leşkerî û siyasiya li herêmê jî Mustafa Pekgöz wiha got. Hevsengiya Şia Ereb a navbera İran, Misir, Arabistana Suudî welatên kendavê
گرینگی که مزن دادن آرامیه لشکری و سیاسی عراق احتمال که مزن اول دیجی تفکر داگیرکری دولت ترک درکبن امریکا جی قبول ناکه لهر دو هریمان به استقراریه که نو دخوازن در که هوله اردنگاریا کردان جالی استراتژی هرمیه آمریکای و گلکی گرینگه مصطفی پیکوس دازنیکو وزیر کاری هندور حکومت باشور ربوار احمد تبلی جوینان لباخدا بو و هاتومان لهمبری تفگر داگیرکری دولت ترکوتنک تنیجی نگود افج نشان ده ریوبری هولره گریده انقره حرکت دکه گلو ریوبری هولره و برتکی گنگاز ان بغداد تهران ریاض و واشنگتن داین عالیه که اوتنه ببریار انقره لبر چاوان بگیره اگر وی بکه و همو دستکتین هرمه بخابن ریسکه که مزن و تواون دا بکه ایدی بغدادجی شامجی فهم کرنه پکی که دکاره لهمبری انقره به هر آوای شر بکه جبوه به حساب گوان داویشن دوی انقره لشون شر چارەسەریان پۆلیتیک و دیپلۆماتیک پێش بخە ترکیە لازمە مەسلەیە کورد بین دینامیکێن ناوخۆی چارەسەر بکە ئەم مەسلە باوەیەکی فیلی هاتیە ئاستێکی هەرێمی و ناونەتەوی دەبێت تورکیە ڕاستیە ببینە بریارن ئۆبژێکتیو بدە لەسەر ئەساسی ڕاستیان پرسا کورد لەسەر ئەساسی ڕاستیان سیاسی پرسا کورد چارەسەر بکە ژبلی وێژی توڕێندن نینە بلنبر خوابدن باشوی کردستان امام موسی و کارمند جبو حق خو داکتن کولانا نباشوی کردستان حکومت کی دنبوری دستلاته نموچه خلکی دده و نجی دجی دستلاته برده کارمند و امام موسی جبو حق خو دست به بایکوت کرنه لسلیمانی داکتن قادان ناراضی بو نوازیده ده بدو خوازن حکومت موچه وان بده کو حق وانه امام موسی کارمندان خواستن بمشن لهزن اورکاری نهشتن و بوناستن چند امام موسی کرم چاوان لکرکو که امام موسی بشا کردیش بر موچین خوش حکومت باشور دیگرن خو پیشاندان درخواستن ماموستیان ده خو پیشاندان درخواستن موچین وان نه حکومت باشور وزارت پرورده عراق بده بله جه پیشگیری دا کمپانیا تاجیا لدیجا قرکرنا جنبه بدنگی خو پرستنه تاجی دهشت آداری دا کمپانیا لدیجا قرکرنا جنبه بدنگی خو پرستنه راگاند و حتی سیسی تباغه سال وگره فرمان هفت و چاران دوام بکن یکی نیجنه شنگالی جشی پیشگیری دا پنگاوه یه جشی کمپانیا سلاف کروه گود دما ایدیش لدیجی جوا کمه ازیدی چه بو روی اساسی دیجمن جنه باش دیار بو جهان لهمبری کشتن رواندن و تجاوز لجنین ازیدی بدنگ ما ایروجی به همان ذهنیتی ایدیش جنه دکن ایریشی وینا جنه دکن و دخوازن جنه جراسی و جوهره و درخینن لیجن ایدی خودی و اراده نه قدر جراحات دیار کردن قبول ناکه لهمبری و سری هلدایا نشانه وی که جی یه جاستار یه پیجه هپجه و یجشه ام جنین ازیدی خود دیرو که تکوشنه نه ام هزا خواج خاتون فخرا میان خاتون ظریفا و سه دیگرن بسکنا بریوان زیلان ازدا و شایان لبرخواد دادن و که یه جشه تبلی پنگا و لدیجه قرکرنا جنان به بدنگ خوپاراسنه دبن او دبیجن ام تمی حاضرن لکود به بلا ببا ام لهمبری ایریشن لسر جنان و جواکی ببن برسف و بباورن و اف کامپانیا جی بچه سری همو ایریشان والا درخینه و آزادی جنان جی مسوگر بکه بله هجمارا 223 روزنامه خوابون درکت گودارن هجا روزنامه خوابون با مانشت نوروز 2024 با برسه و حساب انشاش آگر نوروز لعزمان جی ویکت درکت هجمارا 223 در حق پیروزباهی نوروز گلک نویسانه هجمارا 56 آکوورش نجی با مانشت جبو جواکی که دموکراتیک و آزاد نونارتیا و کف درکت ده هجمارا نو ده نویسکاران لسر نونارتیا و کف آد ریوبرین هرمی ده سکنینه بله لدری که 700 لراقایجی 100 در هاتن چاندن لباکو رشتات سیروی به دسپیکا بهاره را کمیته جنگه جبوزه دکن قادن شنگاهه دخابتن بشا پارک و جنگه یا شردری گل آباجر دری که یا کانتون جزیره بهاتنا بهاره را 700 شتلین دارن مرخان آنگو افجوره که دارا چامه چاندن جی 700 شتلین داران 600 لدورا گشتیاریا ست برزا sadece لگونده گیره که هاتن چاندن تیمین شاردری لپارکین گشتین دری که جی خباتین
کس خواندن ددومین هر وال کانتونین طبقه جزیر رقه و فراتجی بهاتنا بهاره را به سدان دار هاتن چاندن دسته کاروبار جنگه یاره و بریا خاصی دموکراتیک کانتونا رقه بدروشما چانده داران ارکک احلاقیه دست به چاندن داران کرد دسته کاروبار جنگه صد در استادیوم فروسی یا باشیر چاندن بله گودرین هجام نهاجی برای خواب بدن برزیلیه لبرزیلیا جبر لحیه بکیمانی 25 کسان جانا خوش دستان برزیلیا یک جوان دورانه کو گوهرتنا افهاوای باندور لیدکه دبن باندورا آفتا خوازه ده والی ایلتا اسپیریتو سانتا رینوتو کاسا گرانده روشهی وکه کاوتیک نرخان لگوری داخوینه رایدرین پاراسنا سیویل هجمار کسین لایلتی جانا خوشدستانه هفدنه لحری ماچایی یا ایلتا ریو ده جنیوریجی جبر حزازی 8 کسان جانا خوشدستان حکومت دیار کرد کتن لحری ما پتروپولیس یا 7 کیلومتر دوری پایتخت ایلتیه جبر مالکل وشیا 4 کس مرنه هجای ببرخصنی کود سباتا 2022 نجی جبر باهوزه 241 کس لوی باجروکا توریستیک شانا خوشت استانبول لوچیا مهری داویجی درباره چاپکرنا پرتوکان ده پرتوکا بناوی زندانا آکری هاته چاپکرن اف پرتوک جهیلا زانا محمد و هاته نویسین و جهیلا ربوار حماوندی و جی ترکی جبو کردی هاتیه برگراندن ببین لوچیا ام هاتن داوی بلتنا خواه با خاطر بدن باش زیندانی ئاکرێ کەوتە بەردیدی خوێنەران ئەم پارتوکە لە نووسینی زانەمابادە و ڕێبوار هەمەوەندی لە تورکیەوە کردوێتی بە کوردی پارتوکی زیندانی ئاکرێ بەسەرهاتی ئەو گەریلایەنەیە کە لە ساڵی 1997 پادەکە بە ئاوکاری تورکیا هێرشی کردە سەر پەکەکە و چەندین گەریلایەن بەدیل گرت زانەماباد یەکێک لە دیلەکانی پەکەکە و لە زیندانی ئاکرێ ماوەتەوە ئەم سەرگوزشتەی نووسیوەتەوە هەموو ڕووداوەکانی ناو ئەم کتێبە ڕاستەقینن ئەم کتێبە دەقاودەق باز لە ڕوودا و ژیانی زیندانەکانی زیندانی ئاکرێ دەکات کە ئەم کتێبە دەخوێنیتەوە ئەو کاتە لە ڕۆحی بەرخۆدانی زیندانی ئامەدی 14 تەمموز باشتر حاڵی دەبیت کە لە 12 ئەیلول بەوەی کودەتای سەربازیەوە شۆڕژگێڕەکانیان بە شێوەیەکی دڕندانە ئەشکەنجە دەدا ئێستایش لە سای ئەم کتێبەوە کە باز لە زیندانی ئاکرێ دەکات زیاتر لەو سیاسەتەی پەدەکە حاڵی دەبین کە چۆن هەمان سیاسەتی